Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Nili balong BJP mass joining ajay mek kideng pon lakhain ko rapha nili MSC constituency kaparo borsali terona rong pathua klamalong jakhong ni phai ner kepani BJP mass joining ajay mek kepedopon bangso mai pielong EPHLC Congress ASTC party atom mithang song aphat ning ka chik the kabidet penajo pini jakhong ni phai ner kepani don Bharat Trokra ingkoi adon atom BJP party along chipaogdun mati BJP Aphutup Chikubdunsi BJP along Chipogdunlo Alang litum aphan KACM Dr. Tuleram Ronghang Nilip MSC Pobitro Rongpi Ebele Kidoan MSC Kidoan Lapen BJP Arata Thengno Alang litum aphan Dengpon Pamil Lapen Lapuson Mas joining ajay meke Dengpon Jieta do olang pasi Than Pachinipo Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Banke Don Bharat Trokra Drokskera Klok Anglong Piatan ke Buta Thai Banke Subisi Susi Abang Pubang Piatong APSLC Lapen Congress Pen GO Pen ini BJP party long join den la sini tu da Karbi Anglong paching thuji pulong te da alada kara tu da chini lo je Bible long ke tom Roman ang deng create hom pen ang deng sup isigan hini je det ke ja tumalam kroi masik ateng se ima det ke ja tum ke enfusi ba anam se la sejarah saya deng le claim si puta government si claim si sarkar si claim si council si claim autonomous state ka pichun penchenglo development akam asayang deng ke doan penchenglo goreng amar sai penchenglo la haya kam ta government si claim si council si claim si sarkar si claim si puchini si kete pini Delhi long tame Narendra Modi ke Japan party BJP party Dispur long tame Dr. Himanta Biswa Sharma ke Japan party BJP party Dispur long tame team Karbi Anglong ke Japan party BJP party la sejarah asayang dengle claim ji pusita BJP tumsi claim ji pumatha par 60 pini Karbi Anglong atokan lo konsensi ke doan tame data pini pen beta ke thoklo borsali terona rong dak chukela polling station ke pini pen ke chukela MP election aphi ke beta thomlo joining program ye to ko deng thulang tuelar ni bangke oda bangke ang tong pen lisong tumarong ang ton sinang dun japo tarik ke thom ke upli konsensi ang ton sinang dun japo la pen ke तारीख रे प्रिय बंके टीका लो जायगा थार तुम अरोंग जायगा थार पे ना भेरे के आंग तोन सी अकोर्टी मुक्ति दोनी में दोन थम बादोजी लापेना पार के BJP पार्टी लोंग सी नंग चुपी ऑक्डुम एट पोकुसी नितुम भान नंग देंग पोन हेंग पॉसिबिलिटी नंग पे ले लो ला सोटेंग बस नितुम दामजी लापेन के जॉइनिंग प्रोग्राम में के कंटिन्यूसी हम लोग के बारे का पोन नितुम शिक्षा से सीधा बैंक नंग हैंग लोग पुलोंग दे तुम्हें देंग पोनन को te bang tim Karbi Anglong long cara chetu dun nangi pulong te ye tum ke teng nang lasi dak tame chukiala town committee dak dolo town committee doita traditional village development council pen town committee ke to ke thang dak kachi yoge town committee ang kangalong ko an ma development ka chingthura sayang deng ke long ji puta long pol pen ke dake inglong aso tum hanke tribal tum hanke tribal tum ke dake town committee to an ke longle phelang tax jata pinang ne longle phelang tax jata pinang ne lapenang par ke lada kaching thura sayang deng ta ku pipi ma la ke town committee long angkang long urban area kon ke long lapen rural area son ke long ke bhag dakko ada rong along kaching thur bang ke traditional village development council dopo non profit 125/62 amendment lo prongte pula ke rong kaching thur ji council nangli so just nela kedam tang nili press club atun tan nang memorandum mo chupi dan do office apan prasop West Karbi Anglong Digital News Forum WKADNF First Birth Anniversary Miss Senpen Talonpo West Karbi Anglong Hamran Rong Sopi along Kido Circuit House along Jakhong Ajakloni Pai near Kepani West Karbi Anglong Digital News Forum WKADNF First Birth Anniversary Miss Senpen
talon pon WKA DNF dun mai phu great santimo kachaphem phu pon along ada por bhaisir ke ba por WKA DNF asa hemalong WKA DNF dun mai phu great santimo pen WKA DNF alama pangjar pon laso officer court house along kadukabe chitong pet pen bird anniversary cake KADNF dun kongchun bang mongol sing lekte pen ing than pon thu adon thu central committee pen koson si pherang ke tum ki do ke thak nang ji mala pen kapre alam chithan jimum pon si jai mek missem pen pachun pon jai mek along ka chatong dun WKA DNF dun kongchun bang mongol sing lekte di hin rembang bapuram singna pachithang chun bang ler hontiso chandra singh rongpi WKA DNF kongchun bang Daniel Linghi dun maipu great son timong Priyanka Balmiki WKA DNF members lopen kapre man peng ke duke thike dinga tum chatong du bart hopen Priyanka Balmiki Karbi Anglong news West Karbi Anglong Digital News Forum WKA DNF kedam tang surini rang korapli jakhong achiklo niphai ner cap arnisi ladak West Karbi Anglong district MP ladak circuit house conference hall along si sengpon lo pining le thot sitami keching siam hang ke thek arni gat sitami dak si talon pon lo adaba ko nilitum West Karbi Anglong Digital News Forum alama pangjar pon lo ke hai Gretson Timung Vice President si lama pangjar pon lo la sophie kidok jin a hormu mate cake polo hala so bang nilitum ing than si ala so palon pon lo masin la so puthot nilitum adak circuit house along nitum arsik jit a meeting mate amai kangni pon hano phirang ke claim atom a ot adur ka che larnang ji ke do ke thak lahai ka che langnang ji alam sami che than pon lo lapen so thaksi ke dam tang consensus sir cap la so West Karbi Anglong ang kang pi along pen nilitum atok ano kidu ke la kheme jangre rong rup along sarkar pen ki pi a scheme do an la so kichun che sitame nilitum peklang ponlo lapen anso se kapeklang ponang ji lang do ulang la so along ratatum cha ahir jume nang ki pidun ji lapen West Karbi Anglong Digital News Forum along member do an ke logo ke ot atum saidelo digital along ke dotuman ke lasi nilitum aphan 24 hours sitame nalitum nang pha ignot nang hang ignot nalitum arong akisung nalitum a hem kisu kyune ka chitong do an sitame nilitum pensi pangdak ponpo lapen laso ka pangdak along abangke सरकार कचहरी तुमपेन थेकान उन के अलांग तुम आरपू अतेंग पेंसी लांग पोनपो लापेन रा पोनपो लाके किदम तंग के क्लेम अतेंग सी लासन प्लांग मदे क्लेम पोनपो लासिनिल तुम निंगारोंग पार्पिक अथे अबांग के पिनी निंकान सी कतलोन अलोंग निल तुम मेंबर सितमे बात पोनबोम लो पुदम मोनंग जिरी किंडेंग पेन सितमे पिनी ओंगदुंग अतुम वांग लो lapen langhem phi penta wanglo dongka mukam lapen dak bathlang so lapen ha birsingkian to jirikendeng khironi penta wanglo lapen pu amri chinthong halapu penta wanglo lasila katu kabe digital laso news forum laso ke seng pen akim me ke theklong pen a jok se nang cherap chitu dun bom pen a members tame bat pon bom lo la pen anso se si bat pon bom jilang pose ning thelo na si pini la bangke a kapre kalam niltum chethano edat lo ning karong ladak district committee ke seng pen pini ning kan si ke pleng la so kache hok ning karong na pen a jok se niltum la so amai deng pon pen che hok pon lo la si niltum aphan nang kerap atum phan an sitame nilitum ladak laso pherangke la bitung pen niliphan laso akar julong si nili akiro pipon lo department pen punon la pen kapre katum well visa atum nachara to anstame nili hin pen akiro pipon lo kardom United
Women Forum of Karbi Anglong mati thi hekpen UWFK atom pator pipon se protest lapen rally asai kedengpon jakhong ni pioneer kebani United Women Forum of Karbi Anglong mati thi hekpen UWFK atom ben pator pipon se protest lapen rally asai sitami pedopon labang so sai kedengpon nang kok athike kedam tang apora hot ni nia farman gorov gogoi Karbi Anglong nang kahomria hot along damsi YouTuber ason kacheplang komatni ahem along damsi live kidam lapen ili tribal satuma phat nang lang rop sila posona sai nang ke klema bangke chokche basi United Women Forum of Karbi Anglong atom pen pinrem si protest mate rally asai se tame kedeng pon posi than pachini pon dipu pen bisneteron Karbi Anglong news United নবনিযুক্ত এপিচিচি সভাপতি কাৰ্বি আংলঙত আহি পেলাই যেনেকৈ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আজি কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হৈছে আৰু এই কাৰ্বি আংলঙত আহি তেওঁ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে যদি আহে তেতিয়াহ'লে আমি কোনো ক'বলগীয়া ইয়াত কোনো কথাই নাছিলে কোনো ভাষাই নাছিলে কিন্তু তেওঁ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে নকৈ মন্তব্য নাদাঙি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ ওপৰত কাৰোবাৰ সৰু ঘৰ সজোৱাৰ কথা কাৰোবাৰ ৰাস্তা ডাঙৰ ৰাস্তা সজোৱাৰ কথা বনোৱাৰ কথা ইয়াত মন্তব্য দাঙি ধৰিছে তাৰ বাবে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ নিজৰ দলত যিহেতু সাংসদ আছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ঘৰখন ঘৰ কৰে সজোৱা অট্টালিকাখন আগত আপুনি লাইভ কৰক আপুনি লাইভ কিয় নকৰে আপোনাৰ সাহস কিয় নাই আৰু প্ৰদীপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ অট্টালিকাখন আপোনালোকে লাইভ কৰক কিয় লাইভ কৰা নাই আপোনাৰ নিজৰ ঘৰখন 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ দৰে আপুনি সজাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই অট্টালিকাখন কিয় লাইভ নকৰে আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলঙত আহি পেলাই আপুনি সৰু ডাঙৰ লাইভ কৰিবলৈ আপুনি আহিবলৈ কোন আপুনি কোনোবা ৰিপৰ্টাৰ নেকি আপুনি কাৰোবাৰ এজেণ্ট নেকি আপুনি কোনোবা কেমেৰামেন নেকি আপুনি ইয়াত যে আহিব লাগে আপুনি CBI অফিচাৰ নেকি আপুনি ইয়াত আহিব লাগে এইবিলাক লাইভ কৰিবলৈ গতিকে আপুনি লাইভ কৰিবলৈ জেগা পোৱা নাই আপুনি গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতত আপুনি ঘূৰি ফুৰা মানুহ আপুনি এজন সাংসদ হয় বিৰোধী দলপতিও হয় আপুনি সকলো জেগা গৈ থাকে আপুনি সেইবিলাকৰ অট্টালিকা দেখা পোৱা নাই আমাৰ অকল কাৰ্বি আংলঙত আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ট্ৰাইবেল জনজাতিৰ ওপৰত যিহেতু সৰু ঘৰ ডাঙৰ কিবা সৰু ঘৰ সজোৱা সেই বিষয়ে আপুনি মন্তব্য দাঙি ধৰিব আপুনি ক'ৰ পৰা সাহস পালে আপোনাক কোনে এই সাহসটো দিলে ক'ৰ পৰা ইমান সাহস পালে আপুনি সেইকাৰণে ভৱিষ্যতত আপুনি কাৰ্বি আংলঙত আহিলে এইবিলাক মন্তব্য Chokihela Town Committee asa hemkimi kangpupon lakhain korapon nilip MSC constituency kapalo Chokihela mission tower krong thom kachitokolong Chokihela Town Committee asa hemkimi kangpupon jakhong ni phai ner kepani Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Bokajan MLA Dr. Numal Momin lapen nilip MSC Pavitra Rongpi alangri tumari deng pensi sa hemkimi apita ing tipon pensi sa hemkimi ing puponong bangso mayalong Lumahu Sarpo KAC Dr. Tuliram Ronghang Lapen Bokajan MLA Dr. Numal Momin Nilip MSC Pavitra Rongpi EM Kedoan MSS Kedoan Lapen Chokihela Town Committee Chairman Winson Ronghang Jackson Milik Sujit Timo Relief Teron Bapuram Teron Billy Terang Lapen Chokihela Town Committee Staff Kedoan Lapen Niliparatum Ke Ongdung Pen Chitong Dunsi Mission Met Pen Chokihela Town Committee Asa Hemkimi Kangpupon Long Nilipen Philip Tiso, Karbi Anglong News.